Siyabingelela Mthwakazi kaNdaba. Igama lami nguThulana Wankala. Siyalamukela ohlelweni lethu olukhulu kakhulu The Big Conversations. Namhlanje sinsizwa esikhantubomvu yabona kulomculo Maskandi. Mehlokazulu. Sizothanda ukuthi kube nguyena. Ngiyabonga kakhulu uNkala ubaba uNkala ukumenywa ehlelweni ukuthi nami ngibe ingxenye yokuzozethula esizweni. Hayi siyabonga kakhulu baba. Siyazi ukuthi usunesikhatshana ukulomculo kodwa ke uma ungazitsho nje ebantwini ukuthi wena kade vele ubani. Kusho ukuthi mina ke kahlehle ibizo lami okay. Ike kahle ngesindebele sakithi ngoba phela umuntu owahlala kakhulu eSouth Africa ibizo lami lokuzalwa nguSebenzani Mnqolo. Ngiqhamuka eRatanyane eKezi ya emaphisa. Ngidime kakhulu ukuthi Kezi maphisa kodwa ngiqhamuka endaweni okuthiwa kuseRatanyane la engikhulele khona ngazalelwa khona ngafundela khona lento leni engiyenza umculo. Kusho ukuthi nami ngibona kwabanye obhuti abadala ababeku amanye amaqembu abafana nabo Thomek Moyo nabo Victor Ncube kumabhubesi. Thomek Moyo kusho ukuthi ube ku Black Mfolosi. Nami ngase ngithanda lo mculo. Okay, so wena ke ngezokucula uqale nini? Ngiyakuzwa ukuthi into iqale ngathi maybe uyithande usesemncane but wena ukuthi uqala ukuthi hayi manje sengicula waqala nini? Ngingathi mina ukuqala ukucula vele ukucula singasho ukuthi ke mawusithi uqala ukucula mhlambe kuyabe sokuyisikhathi leso mhlambe usuculwa lokhu okokurekhoda or ucula okukhokhelwayo. Uma kundima yesicathamiya abathi imbube ngama mid-90s sihamba nje izikolo eziningi sicula isicathamiya kwaze kwafika ama-opportunities saba nama-contract kibo Victoria Falls, Kariba, saba best Harare, I think it was 99, 2000 until I left isicathamiya in 2001. So iqembu obucula nalo ngaleso sikhathi ngama 90s umculo wembube belibizwa kuthiwa yini? Kusho ukuthi ngama late 90s yikho lapho kade sesisezikolweni khona. Mid 90s kuma late 90s sisezikolweni siseqenjini ekuthiwa ezodumo. Iqembu kusho ukuthi esaselifome singumndeni siyifamily lapho engikhulele khona eRatanyane endaweni okuthiwa kuse Makoloyi yilo lalikhokhelwa yimina. So ase ngiyaphuma ke ngisiyajoyina amaqhawe esizwe ngoba bengingumuntu wasenkulumani. Kunenkulumani okuthiwa ihawu lesizwe kwaba newisa kwaba namaqhawe esizwe kwaba nomdumo wesizwe. Mina ngajoyina amaqhawe kodwa ngasebenza ngaba nethuba lokwazi ukusebenza na wonke la amaqembu asenkulumani. Ngikhumbula sisiHarare senza ama-production nabobhudi abanye abadala abo Timothy Mlalazi nabo bonke ngangisase ngifana omncane impela yimi ngangimncane okwamagama okusho ukuthi abanye babengishiya impela even ngabo 8 years 9 years. Kodwa benzile nabo mina ngumaqhawe esizwe ngoba yiso isikhathi esinginikeza opportunity ukuthi nami ngikhule emculo. Okay, so wonke lawo maqembu obusebenzisana nawo abecula isicathamiya?
wonke la maqembu ebesebenzisana nawo becula isicathamiya. Khumbula ukuthi ke umculo lona wokurekhoda iginci bekuyinto ethanda ukuba nzima kakhulu. Yeah. Kula ngilaphana eSosbeli ngizama ukuthola i-studio. I-studio ngenza amanye ama-track ayi-3. Wathola ukuthi-ke vele leso sikhathi nami sengicabanga ukuthi ngiye e-South Africa ngiyoqhubeka ngaleli talente lami ngoba sasibona kahle hle ukuthi-ke awuqhami kahle mawulaphana ekhaya ngezathu ezithize. Yeah. Okay. Kuhleke then wasuhambe eSouth Africa uthe ufika lapho ke wenza kanjani ukuze ungene futhi noma uqhubeke ngomculo? Kusho ukuthi ngithe ngifika lapha impilo yaba yi-challenge kakhulu. Yeah. Acule emasontweni mangicule emasontweni amalokhuzenini ama gospel songs. Ukuthi-ke ngase ngihlangana namanye amadoda asemnambithi. Mangihlangana namadoda asemnambithi sasesenza i-accapella group. Abevele bene-accapella group abadala abolungisani nabolungisani Mhlongo Makhathini eyonathi Inkosi Mzila Nzuza nabo obongani Mabaso senza igroup. Manje ngwaso kuyikuthi-ke ngaleso sikhathi masenza leliyana igroup kwakuyisikhathi kuzofonywa i-Soweto Gospel Choir. Wathola ukuthi-ke abanye baba nechance yokuthi sahamba sonke kuma-auditions ngenhlanhla sathathwa sonke kodwa ngezizathu thizeni ngoba abanye sasisebenza singakayiboni naleyo nto ukuthi iyaphi. Abanye babambelela laphana namanje abanye basasekhona ngaphakathi. Sasebenza nabo kakhulu abantu igroup leliyana kwakuthiwa i-Junior Manhattans. Ithathele ku-Manhattan Brothers le kade icula i-accapella ise-England iyasuka ngesikhathi se-exile. So sasebenza kakhulu ku-Junior Manhattans until abanye baku-Soweto Gospel Choir. Yikho lapho kwaphela khona igroup. Kulapho engacabanga khona ukuthi ngiqale ngizimele. Okay, ke lapho yikho lapho waqala khona ukuthi wenze ubumbe iqembu lakho. Kulapho engaqala khona ukubumba iqembu lami. Ngiqale ngasebenza ngoLozenzo Bhekempilo Siziba backing vocalist ngibhana lezinye ingoma laphana kwamanye ama-projects wakhe ade wenza. And then kwasokuthi 2009 ngase ngiqala ukubumba elami iqembu elithi mina ngicula i-jazz. Ngisebenza lawo futhi wona lawa amadoda Junior Manhattans mawuthi babuyile from ku-international tours because they were traveling. Mawuthi babuyile sisebenza sonke ngoba amadoda angikhulisile kakhulu emculweni. And then baqala ukuthi hayi ndoda usungazakhela owakho umuzi bengisiza. Ngiyakhumbula siqala ukubhala lengoma ethi Inzalo kaMzilikazi. Ichithisaka egcwele zonke indawana. Yayingathi iya ku-jazz ngoba vele kahle hle mina ubizo lami beluku-jazz kodwa ngoba sakunanzelela kakhulu ukuthi isizwe sakithi siyisizwe lesiyana esamasiko, siyisizwe futhi esishesha ku-understanda olunye uhlobo lomculo like osicatha nabo Maskandi. Ngase ngitshela kuMaskandi. Okay, so isizathu sokuthi ucule uMaskandi wakuthathele kuthini isizwe sakithi vele ngokubunjwa kwaso sinjani uma kusiya kwezomculo?
kakhulu mfowethu ngoba eqinisweni kuyilokho ukuthi ke ma kuyikuthi usuhlalile entweni wabafunda futhi abantu hayi ukuthi mhlawumbe wazi kakhulu noma usubafundisisile kodwa uyabe usubona ukuthi ikhona eminye imiculo okuzoba nzima ukuthi abantu bakuzwe kuyo kuzothatha futhi isikhathi mhlawumbe kunabantu bakithi asebezenze kwamanye amazwe abangakwazi ukuthi bakuzwe kodwa uma usubheka laba mhlawumbe abane-influence from South Africa and influence from ekhaya kwaBulawayo kusho khona ukuthi kungaba nzima ukuthi basheshe bekuzwe uma ucula into ezinjengabo-jazz. So sengithi-ke awuthi ngingene kuye le ndima kaMaskandi ngoba ungathuthuyalelisisa kahle uMaskandi wami akusuyo lona ofana nowalapha eSouth Africa ngoba uxubile nejazz kancane i-African music okwenza futhi kube advantage kukho lapho kuyo yonke indawo lapho engihamba khona bathi you are bringing something that is different and then accept umsebenzi wami. Okay. So ngesikhathi usacula ijazz awuzange warecord? Ngirekhodile impela ingoma I think is recording ingoma ezu-12 studio. Unfortunately lezana ingoma they were never released officially. Okay. But abanye bagcina beyitholile abalandeli laba bakaMehlokazulu badala bekhona banazo lezi ngoma banokuyidlala bambu why can't you go back to that music? That's why ngagcina sengibuyela ngakhupha elinye iCD elithi Inja kaMalume. Inja kaMalume. Okay, no kuhle kakhulu ke wena umculo kaMaskandi mawubhekile kuwe uchaza ukuthini ubone ngani unikeza imiyalezo muni ebantwini? Umculo kaMaskandi mina ngibona unesasasa elikhulu ngoba ubamba iqhaza elikhulu esizweni sakithi. Umculo kaMaskandi uyavuselela ama-cultures ngoba usungakwazi ukugida isithikisha phakathi komculo kaMaskandi, usungakwazi ukugida indlamu phakathi komculo kaMaskandi, usungakwazi ukugida ibhiza phakathi komculo kaMaskandi ngoba uMaskandi wona uwuwe kube sokusiba na-that element kaMaskandi. So usungawenza ngandlela ofuna ngayo nge-culture yakho. Ungabheka uMaskandi oculwa kwaXhosa noMaskandi oculwa kwaZulu, uMaskandi oculwa ngamaNdebele zilikazi uhlukile kakhulu. So ngicabanga ukuthi-ke uMaskandi ubamba iqhaza ekutheni uvikele isiko lethu njengabantu abansundu ukuthi silidlalele kancane umculo wakhe ukuze lijabule kanye nathi lizwe ukuthi idlala umculo omnandi kangakanani le. Ngambone maponya wangihlanyisa, ngambone Thembisa wangihlanyisa, ngambone kwaMashu wangihlanyisa, ngambone Ntuzuma wangihlanyisa, ngambone kwaJeyi wangihlanyisa, ngambone kwaJeyi
leyo mculo lo ngani isikhwela jo ekubeni masibheka awubaba njengabo Phuzishiye nabo 12 namankentshane basungula uMaskandi lapha eZimbabwe. Uyasizwa isiqi sikaMaskandi lo okhona njengama ngoba uMaskandi lawo is revolving but usukela phana kibo baba oPhuzishiye nabo 12 namankentshane. So wena uyabhala ingoma? Kusho ukuthi mina isipho sami vele sisekubhaleni kakhulu ingoma. Ukucula kuyikho nje lokho ukuthi sonke abantu sesafuna ukuthi mawuphiwe ukubhala ucule. Kodwa mina ngicabanga ukuthi ikhono lami lisekubhaleni kakhulu more than ekuculeni, ngoba into engisuka ngiyibuke ngisuke ngibuke nalabo abalandeli bami. Ma uzolandelwa umculo wakho ngama-DJs asumkantshubomvu, ngama-professor nama-doctor, so kuyangibonisa kahle ukuthi umlayezo wami usezingeni lokuthi-ke nomuntu ocabanga ngale ndlela edlula eyami ejulile uyakwazi ukuthi awulalele lo mculo. Okay. Kulezi lokuze nama-instruments, ama-musical instruments, yimaphi owadlalayo wena? Ilona uMaskandi ngumusic o-complicated kakhulu. Noma ungathi uyasidlala isiginci, kodwa when it comes to professionalism kuba nzima kakhulu ukuthi wenzele abantu into esezingeni. Kuwo lo mculo engiwenzayo njengamanje, hayi nginabantu abangisebenzisana nabo, ngisebenzisane nabantu abangidlalela iziginci, abangidlalela ama-instrument, mina ngicule nje. So ukurelease i-first album kaMaskandi uyirelease ngamuphi unyaka? Usho ukuthi i-first album kaMaskandi iphupho lami ngiyirelease ngirekhode ngo-2011. 2011. 2012. Yeah, 2011 yazophuma 2012. Mangikhumbula iphupho lami ekade kubala ingoma eziyizo okaqala ukwazakala ngakhona uMehlokazulu, ingoma ethi ngiyonkoloza, inzalo kaMzilikazi, kanye nezinye nje ingoma engathi-ke mhlawumbe yizo ezenza ukuthi-ke nami ngigcine sengisaziwa kule industry, ngithole ama-interviews BBC amanye ama-platforms, radio station, ama-newspapers lapha eSouth Africa. Kuhle kakhulu. Kuzofika namhlanje usube nama-albums amangaki? Kusho ukuthi ngirelease iphupho lami ngazoreleasa izitha, ngareleasa i-album ethi The Journey, ngareleasa i-album ethi Umbango, ngareleasa i-album ethi Izwe. Phakathi nyana kwesikhathi ngareleasa i-album ye-Afro-Jazz yayisithi Inja Kamalume. Inja Kamalume ngoba kukhona umuntu okwakumele ukuthi ngiyenze naye i-collaboration eye-jazz. I think it was 2016 or 20, yeah. And then because of some complications and my role as an activist, I opted ukuthi I mustn't take that deal.
because of some ezinye izinto ezazingagcina zingilandela. So but I don't want to go there. Into engifuna ukuthi ngilama album ayi-6 5 awe Maskandi 1 ages. Ngikhuluma ama-album a-release kodwa mase ngikhuluma nale eyayingareleaswanga ka 2009 isho ukuthi album ye-7 ngoba ngizoreleasa manje ngiyabe sengireleasa i-album ye-8. Hayi ususebenzile impela emsebenzini wakho lo okucula ama-challenges ongathi udibane nawo ikakhulu njengomculi from komthwakazi angaba yimaphi? Ngicabanga ukuthi-ke ama-challenges esiwathola kakhulu ukuthi isizwe sabethwakazi sesithe chithisana. Manje ukufinyelela siyabona ama-download, siyazibona zonke izinto, abantu bafuna ama-CD, abantu bathakazelela ukubamba i-CD ngesandla. I-distribution yiyo esuke isishaye kakhulu ngoba you have to pay for a distribution company to distribute umsebenzi wakhe. So esikhathini esiningi abantu bagcina sebefuna ukuthi bazidistributele. So yikho lapha okusuke kusilimaze khona ukuthi umculo wethu usuka ungafinyeleli lapho esifuna ukuthi ufinyelele khona. Size sigcine sisizwa yiwo lawo ma-platforms ama-download. Nakhona kulawo ma-platform we didn't benefit much because masiqala singena besifaka ngamanye ama-companies ekade singahlomuli lutho besifaka laphana besithembisa ukuthi hayi sizokwazi ukuthi sithole something, but at the end of the day bethi awukatholi lutho, akwenza imali because you can't see your downloads, you can't see the people who bought your albums until now nathi sesikwazi ukuzifakela umusic online. Yikho lapho sesiyakwazi ukuthi ngiyazi ukuthi if uma ngithi ngilo $20 lo $50 ngiyazibonela mina laphana iMehlokazulu. And then the other thing engicabanga ukuthi isibuyisele emuva kakhulu kuke kwaba nesikhathi lapho umusic wakithi mhlawumbe ngingathi wayesesintwini okade unganikezwa i-platform engathi iphelele kahle ngabantu futhi mhlawumbe abakithi ekade benza deliberately ukuthi-ke they don't promote imculo yakhe, they don't promote Solomon Skuza, they don't promote Lux Malaka, they don't promote Don Gumbo, Busi Ncube, they don't promote Love More Majaivana, ungabala uze weqe ngale befuna ukuthi bethathe umusic wase-South Africa ngoba umuntu into ayizwayo iyo akholelwa kuyo, edlalwa ku-radio station, edlalwa kuphi, iyo akholelwa kuyo ukuthi this is the music. That's why uzobona today abantu bekhonze umusic wa-South Africa. Abantu be-South Africa bona bangasawulaleli kodwa kithi usaseligugu ngoba wafakwa kibo kwathiwa this is the music that you have to listen to. So ngicabanga ukuthi lokho kusibisele emuva kakhulu njengesizwe, noma manje sokunabo-Khulumani FM, kunabo-Skies Metro, but the radio stations, they are not national. Some of them I don't know whether they are provincial or they are what, but bayazama. Mina ngeke ngisole on my side, angeke ngisole. I've been given a platform ukuthi-ke ama-interviews anytime ngidlale music without anything that they need from me. Ngicabanga ukuthi ekuqaleni it was difficult
kancane but kuyaya kusiya asho ukuthi ke at the end of the day labo but kuba nama limitations ukuthi some of the singers they don't play especially if ingoma lena ikhala ukuhlupheka kwabantu bakithi nabo uthola ukuthi abasayidlali kodwa uthola ukuthi yiyo leyo ngoma ofuna ukuhambisa ngayo umlayezo so ngicabanga ukuthi njengabaculi sisacindezelekile asikafani njengabo-Khozi FM ukuthi ke into mayingahambi kahle they say it through their music mayicindezelekile they say it through their music us we've got those limitations. Kodwa ke wena unenhlanhla ngoba ama platforms afana nemedia eSouth Africa like abo-Khozi FM namanye ama radio stations wona bake bekudlala. So wena wakwenza kanjani ukuthi uze wenelise kuloko? Mina into engingazitshela yona ukuthi ngisebenze nabantu abadala kimi. Into ababengitshela yona ngisebenzile namanye ama groups abombizo bengitrainer bengitshela bengifundisa. Enye into esuke isilimaze thina ukuthi uthola umculo usuthathela phezulu but ukuthi kukhona lapho okwadlula khona ngoba nabantu abakumentarishayo bethi hamba ngale ndlela. Enye into abantu abangitshela yona bathi be original. Ungafuni ukufana nomunye umuntu ngoba the time uqala ufuna ukufana noMichael Jackson you have to compete with Michael Jackson. But if originally you are doing your own thing une-chance yokuthi ke into yakho ingaphumeleli. So I've maintained that ukuthi original. So when I'm submitting, I remember in 2015 sisenza ivideo yokuqala no Madlela is a close friend of mine. Sashuta video. We directed the video, Sashuta, and then it was edited, and then we submitted because we wanted to see ukuthi Maskandi they are doing same videos as Fana. Can we change this style? And then we submitted it. Unfortunately, I was out of the country. I think I was in Congo Brazzaville. And then my submitted that video. They wrote me an email, but he goes, no, this is the thing that you want. You don't want into efanayo sonke isikhathi. Ma umuntu eyoletha umculo songathi ngumuntu uyana ugcina usuconfused ukuthi kanti umuntu ocula la kanti video le kabani yonke into yakho iyafana. You are coming in something that is different. So yiyo into engenza ukuthi ke ma ngisubmita KZN TV ngathi ngisubmita they say we're gonna play your video. If ubona ingadlalwa kusho ukuthi umsebenzi wakho asiwuthanda. Fortunately they played my video. I submitted ku TV, they played my video. So into engayibona ukuthi ke if you keep it original ungasuki usuthatha izinto zabanye abantu. Maskandi is a genre. Is a genre. Reggae is a genre. But kunendlela ka uLucky Dube ecula reggae. And so nami I was inspired ukuthi let me do my own thing, and then they accept me ngale ndlela engicula. Okay. Kuhle kakhulu. Maybe before sifinqe or conclude le closing interview yethu. Wena njengomculi izinto ozi-expecta kubalaleli bakho zingaba izinto ezinjani? Mina into ebengicela kakhulu kubantu bakithi ngingayiceleli mina nginguMehlokazulu. Ngicelela bonke abantu
mhlawumbe engingathi base ndaweni yakithi Midlands, Mathebelele North, Mathebelele South. Some of them, they are not even in the country. Mina into engiyitshayo ukuthi-ke uma bengaseseki, if they are not supporting us, akukho sizobuya khona. Noma singacula kahle kanjani, noma kungaba njani, akukho lapho esizobuya khona. Thina into esiyicela kibo ukuthi besupporte, basigxeke la abasigxeka khona, silungise, then we move forward. Because if ma bethatha iseat bebuyele emuva, uzothola ukuthi in the next 10 years, 20 years, kuyabe sekungasenamculi mhlawumbe emathebelelendi ogqamile, sesidlulwa ngezinye izizwe, because the people who are supposed to be our fans, they are not playing the role. So mina into engiyicelayo ukuthi noma ungasomehlokazulu noma ngomunye umuntu, nginamadoda amaningi engisebenzisana nawo kumaskandi, sithe masifika lapha kungenalutho, abantu noma kuhlanganiswa imicimbi yakithi uthole bebuya besiba u5 or besiba yi10. Manje amahholo ayagcwala, sathi thina masiqala lo maskandi sathi sifuna ukuqoqa isizwe sakithi, umculo esikholelwa kuwo ukuthi une bathini leyo nto lena, potential yokuqoqa abantu. une-potential. So manje siyajabula ukuthi even the people like ababecula nje kancane bezenzela amadrama, uMadlela, they were promoting uMongezi, oJoshua Mqabuko, besenza uJoshua Mqabuko Day, they were promoting izinto zakithi. Today nabo baphambili kakhulu kuye le mculo yakithi, because sikwazile ukusebenzisana, sabaqoqa abantu, saletha ithembe ebantwini ukuthi hayi, akusikho ukuthi ma uzofika uzobuka umculo wakithi uzophuma usulimele noma usunjani, but sifuna ukuletha i-dignity, abantu bazizwe bephephile, behamba nama-families wabo, behamba ney'ngane zabo bekhululekile. So mina isicelo sami kakhulu ukuthi-ke abantu abasapote abaculi, bebalandele kuma-Facebook, bebalandele kuma-Instagram, bebalandele kuma-Twitter, because ukukhula komculi ukuthi abe nabalandeli. Ma ungenabalandeli, you cannot measure ukuthi-ke usukhule kangakanani. So ukuthi naba ababona belekhono bebalandele ngokugcwele. Nathi ma kuthiwa umculi wakuleya indawo uhamba ama-4,000 likes, nathi sikubone kusenzeka kokwakithi ma umuntu yenza into enhle. Ma kuwukuthi-ke ubekezela ukhiphe ingoma emnandi, asibona abantu bemlandela kusiba nama-views afika 1 million. Singakuthola kakhulu lokho. Hayi, siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi sizobuya sixoxe nawe futhi njengoba nje uqhubeka ngohambo lwakho lozo music. Kodwa ke besithanda ukuthi Mthwakazi omuhle sibaseke kakhulu abaculi bakithi. Nansi insizwa ke lapha ke esemkantshubomvu. Yabona ke isibe khona kulomculo kakhulu, idlala ingoma ezimnandi kakhulu. Kodwa ke sifisa ukuthi uMthwakazi athenge ama-CDs akhe ukwenzela ukuthi abantu bakithi bathuthuke, siziqhenye ngabo, singesabi, sithi nje lapha esikhona. Yabona ke siziqhenye ukuthi hawu umehlo ngakithi, umusic wakhe siwudlala na kuma radio ethu noma kuphi. Siyabonga kakhulu Mthwakazi Kandaba.
Sibongile mfowethu amazwi okuvalelisa baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba. Ngicabanga ukuthi ke uma siqhubeka sisenza lezi inhlelo zisenza sifinyelele kuzo zonke indawo lapha abasaziyo labangasazi. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Asengathi ke kungaqhubeka nakwabanye ukuze umculo wakithi ukhule. Ngiyabonga. Ngiyazibongela, ngibonge kakhulu kubalandeli, ngibonge kakhulu kubalandeli abangibekezelele noma kuthanda ukuba nzima emculweni ukukhuphukela, bangi-encourage ukuthi hhayi buya ndoda. Ngithe kuye kufike esinye isikhathi sokuthi ngithi yeyi abantu engaqala nabo sebashiya phansi, sebe-concentrate ngezinye izinto, kodwa kube namanye amadoda afike ethi heyi ndoda vuka uzithathe, akukapheli ngawe. Ngibonge labo bantu ukuthi-ke bangi-encourage kuze kuzokufika 2020 ngoba ngizokhupha i-album ngamaskandi maduzane engizoyethula. Ngicele futhi ukuthi abantu bangeseke ngoba ngaphandle kwabo abalandeli asilutho thina baculi. Ngiyabonga. Hayi, siyabonga kakhulu mfowethu. Sizobuya sixoxe njalo. Thank you. Njengoba becula haleluya